kandi none wagira ngo nigize nk'inyirabyo bamwita Bahati Makaca nawe akaba yitabiriye ubukwe bwa Aganamiki. Bahati, ubukwe bwa Aganamiki urabona gute? Bo uko biri kose nubwo ari bwo nyiza ariko byanze bikunze baraza kuba bwiza. Nta nzoga zirimo ariko none se ko ntanywa inzoga ngewe yewe bajya ko nyishijwe ndi umurokore n'ubango ntashye ubukwe nekeza ko baraza kuba bwiza cyane. Okay, ariko muri dote byagenze neza by the way. Tugiye kujya muri reception. Dote ntabwo nari marere ko nabikurikiye online nabirebaga byari byiza cyane. Ni iki gutunguye utari witeze muri ubu bukwe? Wow, iki kibazo kimbaza burangiye. Bamwita Kamaro nawe akaba ari umwe mu byamamare byitabiriye ubukwe bwa Aganamiki. Kamaro nabwitabiriye. Oya, wabwitabiriye? Waratumiwe se? Naranatwerereye. Kamaro ntabwo watwerera. None se nabuzwe n'icyo gutwerera njye nkonera ubusa. Ntuse ko nta nzoga zirimo buranywa iki? Ndanywa fanta. Se muhita urwara. Nese muri gereza abantu bafunze ntabwo bihangana. Oba masangahe naje mu bukwe ndapfa. Mukanya ndazinywa muri Karausi. Uri umwe mu byamamare nayo byakoze Koco. Koco ni kuvuga iki? Koco ntabwo ko wakoze. Koco ko oya ubukwe bwanjye sigira ngo byari ngoma ngo ntumira abantu bose. Urabukoze se Kama? Narabukoze. Ukoreye kagari. Reka ngubwize ukuri, reka bara gutumira no ubushake bw'umuntu n'ubushobozi bw'umuntu. Ushobora gutumira abantu 5 cyangwa 10 ubukwe bukaba. Tapa ndigo. Oya. Kamaro, ni iki witeze muri buno bukwe kiri bugutungure? Ubukwe bw'abarara urumva. Abarara bo muri sinema, abarara bo kuri murandasi, n'abarara bacu nyine. Ariko watayeho? Natayeho kuri shoti yanjye. Oya, ariko baranakuzi bundi. Je ni yambari yabuke ntago banabigize ntambara nka Uje gucimaka. Bamwita gucima. Ntago migi ntambara nka kamarade. Ntago nabigira intambara nka kamarade. Kamarade ngo buriya kuri yambaye inoti ya 300. Abivuze. Oya, abivuze ndi kumwe n'uwo bita Generous. Oya, yambaye inoti ya Nonese uri guseka se. Oya, Generous, ndabeshe gera Kamaro. Kamaro. Babaye. Oya, ndabeshe Generous, abivuze wumva. Uko ngo nyine yari imurisi yari iteretse. Hagaze icyo bita inoti yangahe? Ya 3. Nguyu ntago n'amazimba bwari. Iyikorera ntago tumukorera arikorera. Simubesheye. Arikorera ntago tumukorera bro. None se Kamaro ntago urabihakanye se? Ndabihakanye. Burase ko wamubonye. Wenda bizura umunyacyangwe, ibi bintu by'icyangwe ubimazemo igihe. Buriya yambaye angahe? Ntago zinyi nabuze nka 70. Arakwica Kamarade. Paksimana mwica. Uwo rero bamwita Kamaro na Generous 44 hamwe na Bahati Makaca ni bamwe mu byamamare byitabiriye ubukwe bwa Aganamiki buri kubera hano muri Romantic Garden ku Gisozi. Ndagushishikariza gukora subscribe kuri On Air TV hanyuma tukajya tubana mu bindi biganiro bikurikira. Nitwa Nathan Dila, reka tubane kuri On Air TV. Gabo igi Nikoye. Ira costume bonangaye. Ira costume ya Faxman ngo ni 300 yabivuze twumva twese. Ni 70. No muri. Faxman naza kubona ikira kiganiro. Harimo na kechi. Oya, kechi wayiguze 80. 80 ntago se yabivuze wumva je. Zimbabwe. Ntabwo yabivuze wumva. Mani ngo muzatumba kuzirya. Muzirite mungwaye. Nabo rero bamwita Bahati Makaca n'umwe mu byamamare byitabiriye ubukwe bwa Aganamiki bamwita Generous 44 storyteller nawe yitabiriye ubukwe bwa Aganamiki. cyari mudote. Kamarade muricana yambaye inoti ya 300. Yaba mohodi.
Lady Pen Ozimibuga